nako ke ya boraro e tshwamegela dikgang tsa Botswana Television re di gasa ka tlhamalalo go tswa toropo kgolo ga Borwane di go kopanya le nna o lebile Samoka a re bone ditlhogo. Lefatshe la Botswana le beeletsa madi a feta 1 billion pula go tlaleletsa mo thotloetsong ya lekgotla la ditšhaba la Green Climate Fund. Ofisi ya mosireletsi e tshwara dipuisano le makgotla a ikemetseng ka dikgang tsa ditshwanelo tsa setho. Ha Providence wa tlhotse le laone moshoboro e le bone bomampudi ba kgaisano ya Metropolitan National Chess Championship ya monongwaga. Ntselo e le laga la esa o sekenyo o tla rnelang tsa metshameko ga re ntse re tsweletse sentle moeng o ranola ka puo e di atla bothetsong ka mogela a bo o diamogele mo pegong ya ntlha. Lefatshe la Botswana le beeleditse madi a feta 1 billion pula go tlaleletsa mo thotloetsong ya lekgotla la ditšhaba la Green Climate Fund la go itepatepanya le go tokafatsa mahudiso mo seemong sa phetogo ya loapi. Tona Advocate Maboko ka ile maitlamo a puso e le go netefatsa gore lenaneo le dirisediwa go tokafaletsa Batswana matshelo le go nyeletsa lehuma ka ibile le tla sologela molemo Batswana ba le 247,000 go rala dikgaolo tsa kgalagadi nka mileng le bobirwa. Tona Boko na le kwa modirong wa go ribolola semmuso lenaneo le kwa motseng wa Tsabong. Re tshwanetse o nne mongwe wa ba 247,000 mo metseng e 104 mo dikgaolong tse tharo ba re tshwanetseng re goroge ko go bone lenaneo le baame le ba thuse ba thuthuge ka itsholelo le dikitso le ka ga ba dirang dilo ka teng go ya pele. Go botlhokwa gore dilo tse di nne jana mme ke sone se puso yone ka bo yone e neng ya tsaya dikgato tsa go tshwaragana le ba bangwe ba ba dirang le tsa phetogo ya loapi ba tla ka se ba se tshwereng mme le puso ya tla e sa iphutha matsogo le yone ya latlhela mo thulaganyong ye ya latlhela madi a tshwarang 1 billion pula. Maikaelelo ke gore 54% ke gore go heta sephato sa bone e bo e le bomme le banana le batho ba ba nang le dikgwetlho tse di harologaneng jaaka bana le bogole. Re ikaelela ka go dira jana go tlhomamisa gore lehuma le re le kgarameletsa ko morago re le ntsha ka kgoro tsa motse re ntsha lehuma tse ka kgoro tsa dikgaolo re ntsha lehuma le ka malwapa gore batho ba rona jaanong ba kgone go tshela botshelo jo bo botoka. Motshwarelatona wa lefatshe le temothuo Dr. Edwin Dikoloti o gotlhile makgotla ka boditsha a gangwa ketse mo kgaolong ya borwa go dira tiro ya bone ya kabo ya lefatshe ka manontlhotlho le bonokopila go tlhomamisa gore Batswana ba kwala lefatshe sentle go itlhabolola. Dr. Dikoloti o bile se mo phuthegong le maloko a kwa toropong ya Jwaneng kwa neng a ba tlhomamisetsa gore matlho a otlhe a mo makgotleng a ka boditsha ka go fiwa lefatshe e le motheo wa khumo. A re utlwe pego ka Emmanuel Rapoa. Motho ka ipotsa gore tota se se itsa makgotla ka boya lefatshe go phuthologa mo tirong ya bone keng segolo jang ka lefatshe la Botswana le ikadile sentle ebile batho ba lone ba le palopotlana. Dikgoreletsi di tshwana tlhaelo ya ditsompelo go ba kgontsha go hegoga mo kabong ya lefatshe ke dingwe tse di kgoreletsang maiteko otlhe a ka boditsha. Ra dumalana gore go bonya go nela batho lehatshe. It's very, very slow. It's painfully slow. Me sengwe se ke batla re dumalana ka sone gape ke gore lehatshe ha le gole. Dikgatlhego tsa tiriso ya lehatshe di a gola. Go ra gore we need to innovate. We need to think different on how we're going to execute and offer this service. Me selo se tona sa di land body bogolo yone ya gangwa ketse tona ke ditsompelo
ditsompelo di ra batho, ditsompelo di ra dikoloi, ditsompelo di ra didirisiwa tsa tiro, ditsompelo di ra madi a go dira tiro. Mo dikgwetlhong tse di amang makgotla a kabo ya lefatshe fela ba ikiteile dihuba go dira ka natla ba ikaegile ka kemonokeng ya puso go ntsha maduo a tlhokafalang. Ha re advertise gompieko re tsoga re ba gompieno ko kanye gompieko kgante le go tla gona le Facebook mongwe a re ntlela maufiti ke tsoga ke ba ko kanye o tle go tsaya setsa. Ha re ba motho o tla ba a thusa mongwe ke wa go kotala dipale na re nya motho thusa go bona o itumetse ba setsa nya kante ke moreki. That is the problem. Batho ga ba khipidisa bona ba ke bone bo ba buela go godimo go heta batho ba ba tlhokang disa ka ba maruri. So I think this issue land servicing law, we're going to have to be innovative and bring new ways so that we can service this land and we can get in a lot of these investors through. Everyone re ka khona gore re se di tlamelo ha kae re khona go neela batswana serite go banela le hatsi ebe ba khona gore le bone ba nne le bonno jo bo ba balesegile. Go kopana mo go solofetswe go nna matlhagola tsela tse di molemo gore batswana ba ba tshwanelwang ke go abelwa lefatshe ba le bone ka nako go ithusa mo matshelong a bone. Emmanuel Rapoa, BTV News, Jwaneng. Go bolela fa go tshwanetse ga simolisiwa lenaneo le le tebagantseng le go batlisisa go ruta le go tsibosa setšhaba ka ditshwanelo tsa batho se se bile ke mosireletsi wa lefatshe la Botswana Advocate Stephen Tiro ya Kgosi Bosheng kwa Maung kwa phuthegong ya go sekaseka dikgang tse di amanang le ditshwanelo tsa batho kwa kgaolong ya Bokone Bophirima. Maratha ka Isara ka pego. Ofisi ya mosireletsi mono Botswana e simolodisitswe ka ngwaga wa 1995 ka hatase ga molao wa bothano wa mosireletsi o neelang ofisi eo boikarabelo jwa go thothomisa dikgang tsa go sa tsewa sente kwa madirelong, ditirong kgotsa mo malwapeng le go ntsha ditshwetso tse di lebaneng. Mo tsamaong ya nako, ofisi eo e ne ya tolosa boikarabelo jwa yone go akaretsa dithothomiso tsa kgatako ya ditshwanelo tsa batho. We are enjoined to advise the government on the ratification and implementation of human rights treaties. Re patelesega go ka gakolola puso go amogela kgotsa go fetola melao e amang ditshwanelo tsa batho. Ka re itse gore puso ya Botswana e tsaya lebaka go tsibogela dikgang tse. Re na le moalo wa maitamo a re ikaelelang go a fithelela ka ngwaga wa 2029. Objectives that we intend to achieve in line with the organizational vision and mission. Go tlhalositswe fa mo kgaolong ya Bokone Bophirima nngwe ya dikgang tse di tshwenyang e le go kgethololwa ga merafe mengwe. Re na le basarwa ba ba lebaneng ke dikgwetho tse di akaretsang dithabololo le ditshwanelo mo maung. Go le gantsi ba kgethololwa fa go ta mo dikganyeng tsa itsholelo le botsalano. Limited access to public services, education and so forth. Makgotla mangwe a ikemetseng a na tlhalosa maiteko a bone go rotloetsa tshireletso ya ditshwanelo tsa batho. We did a petition to the British House and the NGOs and also went to the British government to advocate. Makgotla a ikemetseng a na ya kwa pusong ya Britain go ya go buelela makgotla a merafe. The resistance against the Constitutional Amendment Bill 2024, which caused its withdrawal. There's over 20 organizations that we're talking about them now that are able to raise on average. Go na le makgotla a le 20 a kokoanya selekanyo sa $300 a ba dirisang go abela makgotla a tshwana bo Women Against Rape le bana ba letsatsi. We are able to make sure that the products that are being sold in the curio shops by women in Shakawe and Eta. Go tlhalositswe fa tirisano mmogo ya makgotla a ikemetseng le ofisi ya mosireletsi e le botlhokwa go thusa go fokotsa dikgang tsa go gatakwa ga ditshwanelo tsa batho. Tiriso ya maranyane mo mohameng wa temothuo go kailwe e le tharabololo ya dikgwetlho di le mmalwa tsa mahama o tse di akaretsang phetogo ya loapi e balemibarui ba iphitlhelang e sa ba robatse. Mookamedi wa Future of Farming re Wesley Mongwaketsi o bile se mono ga borone kwa phuthegong ya Future Farmers e neng e okile bana le seabe ba mahama go tswe mono le kwa lefatsheng la Aforika Borwa. Ke letleletse se mo le kae wa bega.
Mahama wa temothuo mo nakong eno o tsweletse ka go kgoreletswa ke manokonoko a go hetoga ga seemo sa loapi. Le ga gone go kile wa bo o tumile ditlamorago tsa go hetoga ga seemo sa loapi, jaanong go pateletsa balemibarui go inakanya le mehuta e mešwa ya temothuo. Fela mme ga gore ga gona se se ka dirwang ka jaana bangwe ba ba setseng ba gatetse pele mo mohameng o ba tlhalosa fa mahatshe a Botswana le Aforika Borwa ba ka kgona go henya dikgwetlho tseo go ntsha dijo tse di lekaneng. Farming is more than just a way to produce food. It is the foundation of civilization, the life bond of communities, and a sacred relationship between humanity and the land. Yet today, temothuo ga se go ntsha dijo hela ke sesupo sa botshelo le tshwaragano ya batho le lefatshe. Gompieno botsalano ja go nna jalo bo a tlhakatlhakangwa ke dikgwetlho mo mohameng o di akaretsa tsa phetogo ya loapi. Le fa go ntse jalo re santse re dumela gore temothuo e na le bokamoso jo bontle fela fa balemi barui ba ka inakanya le tiriso ya hapegileng ya maranyane. live in a future where farmers are equipped with tools that make their work smarter, not harder. Our food systems regenerate the earth instead of depleting it. Bangwe ba supile fa balemibarui ba tshwanetse ba ithuta go tsaya ditshwetso tse di maleba mo mohameng o gore ba tle ba atlege. Before you can even start to farm, make sure you analyze your soil, which means you perform your soil testing. This is the first activity. The soil results e le gore nya go tla ka di analysis ya gore mbu wa gago ke mbu o mo ntseng jang. Ke ono go advise ang gore ke le mmu yo mo Botswana ko Mahalape kwa or ke le ko Sorowe hanga ke tja le masoga tja tshwanna tja le mamiti. Gone are the days where we used to stay le baka ntse ro dirisa knapsack sprayer o dirisa bomb sprayer ra go sprayer mo famong ya gago. Gompieno wa bring in drones ra re farming e khona go diragala mo nako e nyenyane o khona go sprayer mo nako e nyenyane nako e la go lala bosigo o bata dikgomo tsa go sa itse re diko kae e hitile re tsisa yanong di drone gore anong di drone a dite a di bata dikgomo tsa go mo nako e nyenyane nako tsele tsa gore o ipotsa gore a o se bokose le gone o se bonang se jile mo tshimong ya gago se heditse e hitile gompieno ana di drone gompieno di diriswa le ona go analyze mmu. Mo godimo ga mo go kailwe fa go le maleba gore balemibarui ba fetoge le dinako ba kgone go thiba diphatlha tse di nang teng fa go sena go rojwa. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television, Gaborone. o tsosantse le bile gantsa Botswana Television re gatela pele banni ba motse wa Etsha 1 ba lela ka tlhaelo ya metsi mo motseng mme ba kopile gore ba thusiwe ka tanka e kgolwane ya metsi ka e teng e sa balekane ba kopile se mo phuthegong ya kgotla modulasetulo wa khansele ya Okavango re ga o palele Ronald kwa Etsha 1 ka labone. Motse wa Etsha 1 wa dikilometara tse di 32 go tswa Gumare ke mengwe ya metsi e setseng e itemogetse koketsego ya batho ka jaana seo jaanong se imela ditlamelo tse di setseng di le teng. Tlhaelo ya metsi mo motseng o ya ama matshelo a banni ka ba sa kgone go tswelela le ditiro tsa letsatsi tse di tlhokang tiriso ya metsi. Tanka e ba thusang ka metsi go bolela e sa kgone go batlamela botlhe ke ka mo ba kopang go tsenyediwa dipompo tse morafe o ka gellang metsi mo go tsone kana ba agelwa mabolokelo a metsi a magolwane. Re kopa go atolosetsa di pipeline mo motseng le di stand pipe tse 4 motse wa rona o godile yaanong di stand pipe tsa te di kanyana batho ga ba kgone go bona metsi yaanong ga o ka kgonagala bogolo di pipeline di tsena mo motse thata gore batho ba kgone go bona metsi. Re kopa tanka e tona tanka e re dirisa e kananyana. Mogolwane wa khamphane ya metsi mo Okavango Re David Moroka o tlhalositse fa madi a sa lekane go ka rekela motse wa Etsha 1 tanka e kgolwane ya metsi. Madi a neng ra sekaseketse gone gore re ka dirisa gore re direle bene tanka e ne le 1 million mme kana mo nakong tsa gompieno ditanka tsone tsa metsi tse di a tura diso ka gore tanka la gore o bone tanka ya boleng yo bo rileng ya tlhotlhwa e siameng go batla madi a tsamaya go bo 2.5 million go a godimo mo go rang gore a re ne ra betse ha tlhakore re kwana ka re thusang ga se madi one ya gore
a ka re isa gope projara ga eyo ka mabaka ona a sa tswa go bua ka tanka ke dumela gore ne le lebile project e sente ya tanka malobane ke bua le honorable kere project ya tanka hanga o kana le dithata tsa gore ke ntshe taelo e ke reng mo mading a CCP ya gompieno ke hi project e re ka e dira ke ngwa tsene ke ta di supa gore nya se a re togeleng tse dingwe re dire project ya metsi ka ha wa ka sa hitale ke ta lenela mogalambe le molile le ntiletse gore ha hitate ka re dumalane mo mogalemo gore itara tswa kwa o ta hita jana gore a bone siemo mme ha sa hiteo le ntiletse gore ka moso a bue le tato go bona siemo gore a kgone gore go baakanya mo dikganyeng tse dingwe banni ba motse wa Etsa 1 ba kopile go bankanyediwa tsela e tsena mo motseng go tlhofofatsa metsamao ya bone. Tiny Chukudu, BTV News, Etsa 1. Moparlamenti wa kgaolo ya Jwaneng Mabusane re o mphemetse kwa pa o gwetlhile borre go nna sekao sa boeteledipele mo malapeng a bone ka go ikaega ka lorato, tlotlo le naalano. O bile se mo phuthegong ya kgotla kwa motseng wa Itholoke kwa neng a ile go lekola banni mme a gatelela thata gore kaedi ya borre ke yone e hemang tshukatshukano le tlolomolao tota mo lefatsheng leno. A rutlepego ka Emmanuel Rapoa. Motse wa Itholoke o di kilomitara di le 5 fela go tswa mo go Akakia me banni fa ba ikaegile thata ka temothuo bangwe ba nnile lesego go bona mafulo a matalana mo mafelong mangwe fela dingwe tsa dikgang tse di santseng di tshwenya fa e boele tlhaelo ya ditlamelo dingwe jaaka metsi le go itseela molao mo diatleng ga banni bangwe. Re tshwanetse re itshekatsheke re ipotse gore re latlhile tsamaiso ga kae rre ke tlhogo ya lelapa o tshwanetse go tlamela motho wa mme hela jaaka ba ebile lone e ne e tlhalosa o tshwanetse go tlhokomela ba lelapa la gagwe mme jaanong mo bogompieno borre setse e nna jaaka e kare ke dira mo bathong ba bomme go ba go nna le yone ya metsi yo lo banang didiruduru di eme jaana didiruduru tse di na le ngwaga tse 3 mo parlament mme ebile malwa ke utlwa ke tsone motho o na a bua na mpolelela go le nnete are batho ba ba okeleditse ka go ema ka November jaana le gore metiri a go a bona leng ga rena mapodisi ga rena bodiredihala jo bo botlhokwa-tlhokwa jo bo ka bombo le kahano ka lebaka la boroko mme banni ba solofetse gore dikgang tsa bone fa di ka tsibogelwa botshelo bo ka nna botoka. Rona matlastara ke gore ha ke zure mapodisa ha ke zure re leohile go le kae a re ipuela mo Itholoke ka re setse re dilwe mapodisa re le matlastara no setse re tshaba morago bong ka re wa rra ba sola pele borotho ba tlastara ka November, January, December mme a se ke bone payment ya me ke kopa gore lo ntsamele ko mapodising ba nnele ditsame dingwe tsa dipotso tsa tsibogelwa jalo mme a se surety se le teng go ra gore go tla bogole botokanyana mme re sologetse gore mokwalo o ka nwa gore gana go engwe le engwe o ile gore o tla bo re bola gore di security di engage mo makgoteng a ro jaaka ha re na le dikatakata tsa council gongwe tla re ha re ntse re lwa gore bogolo e gazetiwe mme e nne nngwe ya ditsela tse leng gore ha re bua ka first priority ya ditlhabololo ke ne ke akantse gore tota ke akanya gore ka nna yone tsela ya ntlha mo diemong tsa botshelo tse di pitlaganyang banni ba rotloeditswe go sa itlhoboge mme ba tsepame mo go tse di molemo tse di ka ba rudisang go ka ipelega. Emmanuel Rapoa, BTV News, Itholoke. a re lebetsa mafatshe a sele re a Nigeria go tlhalosiwa fa lekgotla la Nigerian Council of Food Science and Technology le ribolotse ditsetlana tse di tla thusang babereki ba pabalesego ya dijo go netefatsa fa dijo di tshwarwa ka tsela e babalesegileng ba itebagantse le barekisi ba ba mo mebileng le mebaraka ka go farologana. Maikalelo a ditsetlana tse ke go leka go laola le go ba leitlho ditsamaiso tsa pabalesego ya dijo mo mebarekeng ya Nigeria e akaretsa barekisi mo mebileng mafelo a borotho la mangwe a rekisetsang setšhaba dijo. Malwetse a tshwana diphilo sebete kankere le sukiri a mangwa thata le ka fa batho ba tshelang ka teng le dijo tse ba di jang tse di sa babalesegang. Ditsetlana tse di tlhalosiwa fa di gwetlha dikhansele go thapa baitsanape ba ba nang le diteseletso go ba leitlho le go netefatsa pabalesego ya dijo.
a re go tsa metshameko a laetsa go sekeng wa emisi sentle. Ke go leboga o lebile o etso madume na ke laetsa o sekeng ka dikgang tsa metshameko mepego e kwa setlhweng ke reng International Master Providence wa tlhotse le Women Candidate Master Laone Moshoboro ke bone bommambodi ba kgaisano ya Metropolitan National Chess Championship ya monongwaga e tlileng bokutlong maabane mono ga borone morago ga malatsi a le mane wa tlhotse o fentse le tlhakorela borre go ikgapela 11,000 pula ha Moshoboro e le mofenyi ka go go bomme mene a ikgapela 9,000 pula pego e tletseng ka khomotso sefako. International Master Providence wa thotse o simolotse kgaisano eo masheta a tsa ke pele ya dintlha di le 4 le sephato morago go fenya metshameko e le 4 le maleka a le mangwe mo ditikologong tse 5 tse di tshamekilweng mo malatsing a mabedi a ntlha a tswelela fela jalo go fitha mo tikologong ya bofelo ka Sontaga go ka dira dintlha di fera bobedi go gapa sejana sa gagwe sa bofera bobedi mme mabobedi a fentswe ke ga City se betela fa go fone kobe a tsera boraro. It was more like a race, basically. I mean, there was one guy on my back, so I had to race and run a little bit faster than him. Yeah, well, but after all, I still managed to make it with 8 points. Le thagore la rona go ne go tshwana le mabelo jaaka motshameki o fetse maemong a bobedi a nampile ka fata se ga kgatelelo ebile kwa bofelong re kgaogangwa ke sephato sa ntha fela ke ne ka kgona go fenya kgaisano e le a mea bofera bobedi mo kgaisanong e ke lemogile gore go na le batshameki ba botana ba ba masheta ebile ba tshameka sentle ke lebogela ba Metropolitan ka kgaisano e ka gore ke yone e tona e ntshang batshameki ba tlhwatlhwa ebile e thusa batshameki ba botana go gola. I would like to thank Metropolitan for hosting this perhaps one of the strongest tournaments in our nation at the moment. And this yeah, it's really helping also to bring the young ones, and like this is like the elite that they want to play at. So it's a nice way of growing from grassroots level and all the way so that the young ones can be able to compete with the best as well. Mofenyi wa bomme Laone Moshoboro le ene o ne le kgaisano e masheta jaaka na kgona go dira dintlha di supa go tswa mo diphenyong tse 3 le maleka a le mabedi mme mabobedi a tserwe ke maya o timile fa a molemo mosweu a tsere a boraro. The competition was really tough. There are a lot of strong players and it wasn't easy getting here, but I was able to play my games and win them. I also shocked myself. Kgaisano e ne le bokete ka gore go ne go na le batshameki ba selebego se se kwa godimo ke tshamekile bonte fela thata go gaise jaaka ne ke solofetse ke fenya metshameko ya meantha e meraro mo go neng ga ntisa moko fela thata go fita kwa bofelong. Keep on going till now. Kgaisano ya monongwaga ya Metropolitan National Chess Championship e ne e tsene ke batshameki ba le 20 ba le 10 mathakoreng otlhe a borre le bomme mme ba tshameka ditikologo di fera bongwe mo malatsing a le 4. Khomotso Sefako, BTV Sport, Gaborone. Jaanong ha re lebatsa kgwele ya dinao no e lengwe ya karolo ya ntlha ya ga Ronel Manyanga e tlhomamise ha setlhopha sa Matebele se iponela phatla kwa ska makgala kganyeng a kgaisano ya Orange FA Cup ka go fapha sa Mochudi Thunder Chiefs ka no e lengwe go lefela Kukantsu e ne e konetela ditlhopha tse 4 tsa bofelo go tlatsa ditlhopha tsa Security Systems VTM FC le basireletsi ba sejana Joining Galaxy tse le tsone di hetetseng ko ka matlhatso mme a re bone dintlhakgolo tsa motshameko o wa Mochudi Thunder Chiefs le Matebele. Perabona captain Shidolo the Namibian wa go tsa ka lotho la mocha o romela mo karolong ye kotsi Manyanga. Wow, what a touch, what a lovely touch go tswa mo go Ronel Manyanga a nela tshalo ba Matebele FC no ya ketapele ga ile tau ya tswala tota o tule fela ka mosimo wa lotlo wa washa go ka motlhalosa tshalo gore re gologile rona ba Kukantsu o tla tshela ko pele. What a delivery, what a touch, what a lovely touch. First and foremost, let me congratulate the opponent. I thought they were so efficient in their performance and what they wanted to do. They were very clear. You could tell they just wanted to score a goal and just close shop, and they did that. For us, I think today we never got going. We never got out of the first gear, to be honest. I think we played in the same tempo, same intensity from the first line until the last line.
I don't know, something wasn't just correct. We carried out our game plan. We came here to win the game. This could have been a final, two good teams. So you just have to win the game. You have to get into the next round, and that's what we've done. re le mo go tseong sa kgaisano ya sejana sa Orange FA gogo ya ditlhopha tsa bofelo tse nne tse di hitetseng kwa tikologong ya Sekamakgaolakgang e letse tshegeditswe morago ga motshameko o wa ditlhopha tsa Mochudi Center Chiefs le Matebele FC kwa lebaleng legolo la setšhaba basireletsi ba kgaisano Joining Galaxy ba tla amogela setlhopha sa Matebele ha VTM FC e ba polana le setlhopha sa Security Systems. Mejano harwetsa dikgang tsa rona ditlhopha tsa FC Ambassadors le UB Kicks di fologetse kwa likinye kwa tlase ya Division 2 ya kgaolo ya Gaborone morago go tshameka maleka a no setlhopha mo motshamekong wa beki ya bolesome le bone wa liki ya bomme ya Division 1 o neng o tshamekelwa kwa likidi mo mosong wa Maabane pego ka botlalo ka kagiso molelekwa Setlhopha sa FC Ambassadors ba tsene mo motshamekong o ba le kwa mogateng wa loko ka dintlha le pedi go tswa metshameko e le 13 mme ba isa fenya motshameko ope ntle le maleka a le mabedi mo letlhakore le lengwe UB Kicks bone ba simotse motshameko ba le mo a bosupa ka dintlha le 7 tse ba di boneng ka go fenya metshameko le mabedi le maleka a le mangwe fela UB Kicks ba simotse motshameko o ba na le tsogo le go dingwana mme ya re metsong wa lesome Jennifer Mokoka a bonela nno ya ntha Metso ile lesome morago ga no ga Mokoka Thombo Mogate wa Ambassadors a lakalakanya dino morago ga motsamo o monte dinetso tsa Mokoka le Mogate di isa motshameko la go ya go ikhutsa dithopa di ngangane ka no se thopa go mene go kana go ya go ikhutsa dithopa tsa tswela ka go tsomela ya bobedi mme fela maituko a tswana a retela go fita motshameko o ya bokhutong. We had a challenging season. Yes, we did impress. Re nnile paka e thata e re ne re lebagane dikgwetlho di le mmalwa mme se go sone se se bakileng gore be re le fareleng teng re tla ithulaganya mo pakeng e tang. We have to accept and then try again in the new season. I would say that's the summary of our season. It was a lot of struggle. We had an inconsistency of players coming in. Ga re a nna le paka e bonolo re ne re lebagane dikgwetlho tse dintsi mme re sa kgone go fenya metshameko ya rona re ne gape re rathegelwa ke bangwe ba batshameki ba rona re tla ipaakanyetsa paka e tang. It's a matter of going out and looking for more players to add. Maduo ao a natisa diko ya kgaolo ya Gaborone kwa bokhutong le go bona dithopa tseo ka bobedi di fologela kwa liking e kwa tase seo se raya gore FC Ambassadors ba fetsa setha ba le mameng a bofelo ka dintlha le 3 fa UB Kicks ba fetsa setha ba le mameng a bosupa ka dintlha le fara bobedi Kagiso Molelekwa PTV Sport Gaborone. Wetso tsana kwa ya boraro di wetse nna le wena re kopana kgante jana kana ko ya bone re di go neela jaanong re dirano tse ele ka teme ya sekgowa. All the mothers out there, all I want to say is you guys are strong people and you guys are noble. I mean, without you guys, we don't have a population, we don't have presidents, we don't have anything. Without a mother, a mother plays a vital role in this thing called life because they bring life. My mom played both roles. She played both the dad and the mom, and she made sure I become what I am today, and I'm hoping to make her proud. She has a picture of me, of how she wants to see me, and it's always been about her. So yeah, I would just like to say Happy Mother's Day to you, Mom, wherever you are. She's very, very far away. The best thing I could do for her was wish her this day as it is, alright, so that she celebrates it, she enjoys it, you know, she feels loved and appreciated for once. I mean, it comes once a year. Thank you for giving us our lives and thank you for raising us. Thank you so much. We love you all. Welcome to beautiful Botswana.